Leilon Wi-Fi CRPF की पर्सनल सिंगना अकनबा ऑपरेशन चथरी कोतुना खुदक्तगी कौखिबा नेशनल हाईवे सिंगी बन हंदोखरे कोनसा खुलमसुंग लेलोन वाईफाई अनिगी मरक्ता अमना अमदा ngaihak leitana attack तौनबगी थौदोकसिंग थिंगनबगीदमक CRPF की पर्सनल सिंगना लेलोन वाईफाई एरिया दा ngasisu अकनबा ऑपरेशन चथखरे थाजबा याबा मफमदगी पाव अमना हाई लेलोन वाईफाई खुनौदा खुलाई पाइबा कुकी टेरोरिस्ट कांगबु अमा लेरे हाइबा पाव अमा फंगबदगी मसिंग यामलबा CRPF की कांगबुना खुल्लदु खुदक्तगी हौना कोइसिलगा थमली CRPF की पर्सनल सिंग अदुना लोतुना लेरिबा खुलाई पाइबा सिंग अदु सरेंडर तौननबा माइक सिजिनदुना वार्निंग पीख्रे हाइरी मखा ताबा अकुपा पाव ngaineri मरकसीदा तोंगान तोंगान बमरम खरादगी कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोतुना ngarangdagi national highway singda matam kaktana satharamba lambi thingbagi khongjang adu lenga kayanaba purakpadagi handokre ngasi numit yungba mamang phawbadi kuki kanglup ki nupi amasung nupa kanglup kyamarum national highway 2 kangpokpi area amasung national highway 37 new kaithel manbida lambi thingbagi khongjang changsinki nahan makai di lambi thingba sing adu maning tawhalambani adu bungasi di CRPF ki masing yamlaba personal sing thomjilakduna lambi thinglamba nupa nupi sing taina kanthaduna tankhai khi kangpokpi maikaidagi tear gas cell kyamarum kapki amasung lathi charge tawkhi miyam adu kaiduna sena khraba tungda national highway animak security force singna hangdokpa ngamkhi hairi amaromda kotugi media cell na thadorokpa cherol amana hai akakna bahiram kharada yanaba purakpadagi national highway singda sangsilamba lambi thingbagi khongjang adu khudakta handokle kangpokpi district ki superintendent of police na district asigi kukizo singna khundaba khungang singda khudong thiba amata thokhalaroi haina थाजबा पिरकपगा लोइनना मतुंग तारकपदा कुकीजो खुंजा सिंगदा चथरकपा मिहात मिपुन अमसुंग युमै थाबगी थौदोक सिंग थिंगनबगी थौदांग लौरगनी हाइना थाजबा पिरखी मसीगी सुमथकता अहेनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग सिजिनरगा लेमखोंग एरिया तुइलांग IT रोड एरिया न सिंगबा कुकीसिंग की खुंगंग सिंगदा संगद्रबा याद्रबा पोलम सिंग पुसिन हलगनी हाइबगी थाजबा पिरखी हाइरि फाजिन किवा एटीगी मियोय सिंगी मथकता करंबा केस पानबनो हाइबदु खांगदोकलगा मराल सिंग कोकपीबा यानबा होटनागनी गोविंदास कोंथौजम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA गी केस ता सेनै हाइदुना सिक्योरिटी फोर्स ना फाखिबा अरामबाई टेंगोल गी मियोय सिंग मखोयगी केस अदु कदाई फावबा कोकपीबा याबगे हाइबदु यंगसिंदुना यारिबा मखै थादोक हननबा होटनागनी हिरम असिगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर अमदी यूनियन होम मिनिस्टर गसु वारी सानदुना मखोयगी केस सिंग अदु यंगसिलगा मराल सिंग कोकपीबा यानबा होटनागनी हाइना होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना फोंदोखरे वाफम असि ngasi उरिपोक बासस्पति मनिंग लेकाइदा पांगथोखिबा थौरम अमदा सरुक याखिबा होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमगा पाउमी खरगा अखनना उन्नदुना हंकिबा वाहंगी पाउखुम पीरदुना फोंदोखिबनी होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना हाई अरामबाई टेंगोल गी मियोय सिंग खक्तमक फाबा नते तोंगान तोंगानबा केस सिंग द सेनबा अतोपा मियोय कया सुफारी अरामबाई टेंगोल ना मतम अमदा मियाम गिदमक लौखिबा थौदांग कावबा यारोय अदुबु का हेनबा थौंग चथखिबा सिंग अदुदी लोगी मतुंग इना थबक चथसनु अदुबु फारिबा सिंग अदु करंबा केस त पानबनो हाइबदु खंगदोकलगा चीफ मिनिस्टर अमदी यूनियन होम मिनिस्टर गवारी सानदुना मखोयगी केस सिंग अदु यंगसिलगा मराल सिंग कोकपीबा यानबा होटनागनी हाइखी कोतुगी इमरजेंसी शटडाउन हंदोखरे हाईवे सिंगदा इमरजेंसी शटडाउन चथबा सिंग तनखाइखी मियोय अहुम सोखी कुकीसिंग न मसिंग यामना खुंदाबा मफम सिंगदा अतमनना सर्च ऑपरेशन चथबदा तोकदबनी मानव मिटिंग द सिक्योरिटी फोर्स ना थबक तौगदबनी हाइबा डिमांडा ngarangdagi hauna कुकी प्रूफ की तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना चथखिबा इमरजेंसी शटडाउन मियामगी पुंसीदा साउन अकाइबा पीखी अदुम ओइनमक ngasi कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोतुगी चेरोल अमना मतम कक्तना नेशनल हाईवे 2 अमसुंग 37 दा चथरंबा इमरजेंसी शटडाउन गी खोंजंग अदु यानबा पुरकपदगी हंदोकले हाइना फोंदोखरे कोतुगी चेरोल दा हाई कोतुना लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी अमसुंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनाबगा लोइनना थाजबा पिरकपदगी खोंजंग अदु हंदोकपनी हाइरी कुकीजो सिंगना खुंदाबा मफम सिंगदा चथरकपा याबा थबक थौरम खुदिंगमकी रेस्पॉन्सिबिलिटी SP ना पुबा कुकीसिंगना खुंदाबा मफम सिंग निंगथीना ngak senba tangai fadaba potlam sing pusilakpa yahanba leikhidraba कुकीसिंग के अचुंबा वायल फंगहनबा हाइबा वाफम सिंगदा यानबा अदु पुरखिबनी हाइरी अदुम ओइनमक ngasi masing yamlaba nupi amasung naharol kayana new kaithel manbi area da lambi thingduna
खोंजंग चंगसिनखिबा मियाम सेक्यूरिटी फोर्सना तकथोकनबा होटनबदा यामद्रबदा मियोय अहुम सोकले हाइरि मसिंग यामलबा नुपा नुपी कयाना इम्फाल जिरिबाम लंबीगी मरु ओइबा मफम क्यादसु लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनखि सेक्यूरिटी फोर्सना लंबी मयाय थच्चिंदुना खोंजंग चंगसिलिबसिंग तकथोकनबा होटनखि नेशनल हाईवे 37 दा लंबी थिंगलंबा सिंग स्मोक बॉम्ब ब्लैक फायर अमदी टियर गैस सेल कया कापतुना तनखाइरबा मतुंग पंदुना लेरंबा गाड़ी सिंग चटपा हौहनख्रे हाइरि अदुम ओइनमक नेशनल हाईवे 2 की सरुक सिंगदा मसिंग यामलबा मियामना तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा खोंजंग चंगसिनबना लंबी परिंग असिददी मपुंग फाना तकथोकपा ngmdre हाइरि अदुम ओइनमक नेशनल हाईवे 37 की न्यू कैथेल मानबी एरियादा लंबी थिंगलंबसिंग अदुदी सेक्यूरिटी फोर्सना अरैबा पांबई सिजिनदुना तकथोकख्रे हाइरि सेक्यूरिटी फोर्सना मियाम अदु तनखाइनबा होटनरकपदगी चाउना मुकनखि टियर गैस सेल कया कापा अमसुंग सेक्यूरिटी फोर्सना बेटन चार्ज चथबदा मियोय अहुम अदु असोक अपन नंखिबनी हौजिक फावबगी ओइना सोकलबा मियोयसिंग अदुगी ममिंग मथा खंगबा ngmdre डेमोक्रेटिक ओइना खोंजंग चंगसिनबा मियामदा सेक्यूरिटी फोर्सना चथखिबा थवोंग अदु का हेनबा अमदी खोंजंग चंगसिनबसिंगदा तमथीना फु चैबगी थवोंगसिंग चथखिबा अदुबुसु ऑर्गेनाइजेशन कयाना यानिंगदबा फोंदोरखि ngarang numidang athengबदसु नुपी यावना मसिंग यामलबा मियाम थोकलक्तुना कांगपोकपीगी मफम कयादा खोंजंग चंगसिनखिबसिंग अदुना डिप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस तमना चंगसिननबा होटनखि हाइरि अदुम ओइनमक नुमिदांगी मतम ओइबना ऑफिस अदुदा ऑफिशियल अमत लेइतबदगी लंबीदा खोलाव कया लावखि हाइरि ममांगदा कांगपोकपी डिप्यूटी कमिश्नर उनदुना कुकीसिंगदा अतमनना ऑपरेशन चथबगी थवोंग यानिंगदे हाइना फोंदोखिबसु लेख्रे हाइरि सेक्यूरिटीना कुकी खुलसिंग खक्तदा अखनना ऑपरेशन चथबा खुदक्ता लेपकदबनी हाइना मिडनाइट प्रोटेस्ट चथख्रे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट सेक्यूरिटीना अखनबा कुकी खुलसिंग खक्तमक ऑपरेशन चथबा यानिंगदे सब मानना मिटयेंग येंगलगा थबक तौबियु हाइना कोतुना ngarang numidang wairam pung 3 dagi नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबी अमसुंग नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबाम लंबीदा इमरजेंसी शटडाउन चंगसिनखिबा दुगी मनुंग चना ngarang numidang कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट यामलबा कुकीसिंगना मिडनाइट प्रोटेस्ट चथख्रे नगा अमसुंग कुकी अनि की मरक्ता हौजिक फावबा वारोसिन पुरकपा ngmdana लेरिबा हिंसागी थौदोकसिंग असिगी मतंगदा सेक्यूरिटीना सब मानना मिटयेंग येंगदुना थबक पाइखटपियु कुकी खुल खक्तदा अतमदना ऑपरेशन चथबा यानिंगदे हाइना यामलबा प्रोटेस्टर सिंग अदुना कांगपोकपीगी एसपी ऑफिस ता थोमजिनदुना स्लोगन कया लावखि एसपी ऑफिस तगी थोरकलबा मतुंग प्रोटेस्टर सिंग अदुना नेशनल हाईवे दा लाकलगा कांगपोकपी डीसी की ऑफिस ता अमुक मखा ताना थोमजिनदुना चप मानना स्लोगन सिंग लाउदुना प्रोटेस्ट थखि लोइनना लेबाग असिगी लेरिबा लो असि कम्युनिटी खुदिंगमक्ता चप मानना मिटयेंग येंगदुना थबक पाइखटपियु मिसंग मिखाई नाइना थबक तौबा यानिंगदे हाइना स्लोगन कया लावखि प्रोटेस्टर सिंग अदुगी माइकेदगी फोंदोखिबदा सेक्यूरिटी की माइकेदगी मानबा मिटयेंग येंगदुना थबक पाइखटबा तारबदी मियामना मखल मखा क्यागी खोंजंग चंगसिनगनी थादौ चर्च लीडर अहुम हाटखिबा नगा कुकी इरांग हौरकपदगी हौजिक फावबा लेखिरबा कुकी सिविलियन 13 की मिहाट नगा की मियोय तरुक हाटखिबगी थौदोकसिंग असि हौजिक फावबा वारोसिन पुरकपा ngmdana लेरिबनी थौदोकसिंग असिगी इन्वेस्टिगेशन करी फिवमदा लेरिबगे हाइबदु मियामदा सबचाना खंगनगदबनी जाति कांगलुप की खेनबा थमदना थौदोकसिंग असिगी जस्टिस फंगनगदबनी इन्वेस्टिगेशन चथबा मतमदा यामना ट्रांसपेरेंट ओइना अमसुंग मिसंग मिखाई नाइदना चथगदबनी थौदोकसिंग असिदा सेनरिबा मरालेबा मियोयसिंग अदु मसक खंगदुक्तुना लोगी मतुंग इना चपचाबा चैराक पीगदबनी प्रोटेस्ट अदु अहिंग नोंग्याय अथेंगबा फावबा चथखि हाइरि कोर्ट की ऑर्डर मतुंग इना खुराई अहोंगैदा तेली सिंगना लम खोपसिनदुना साजिलंबा दुकान सिंग इविक्शन तौख्रे इम्फाल ईस्ट की खुराई अहोंगै की खास लेन की एरियादा तेली सिंगना लम खोपसिनदुना साजिलंबा दुकान सिंग कोर्ट की ऑर्डर अमगी मतुंग इना ngasi सेक्यूरिटीना ngak सेंदुना जेसीबी सिजिनदुना इविक्शन चथख्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थोपा ऑर्डर अमगी मतुंग इना ngasi अयुक पुंग 8 मखाइरोम ताबा मतमदा खुराई अहोंगै खास लेंदा तेली सिंगना साजिलिबा दुकान सिंग अदु जेसीबी सिजिनदुना तनखाइना होटनबदा चाउना मुकनबा थोखि इविक्शन तौनबगीदमक्ता लाखिबा जेसीबी अदुदा तेली सिंगना नुंग थोमजिनबदगी अकाय अतोय थोखि थौदोक अदु हेना पाकथोक चाउथोरकपदगी वांखै एसी की एमएलए थांजम अरुण कुमारना थौदोक थोफमदा लाक्तुना नाकन अनिमकी कांगबु सिंग वारी सानदुना वारोसिनमा पुरकनबा यामना कन होटनखि तेली सिंगी माइकैदगिदी मफम अदु मखोयगी लमनी ngalingay matamdagi mafam aduda dukan tawduna laklabani eviction chathaba yaroi haiki
अदुबु नाकल नामदा मियामगी माइकैदगिसु तेलीसिंगना दुकान साजिलिबा मफम असि खास लेनी मफम असिदा मखल अमतगी स्ट्रक्चर अमत साजिनबा यारोय हाइना अकनबा मोंगदा प्रोटेस्ट तौखी नाकल अनिमकी वाफम सिंग अदु एमएलए ना फनकन होनरबसु वारोसिन पुरकपा ngamkhide matam khara nakal anina ngaihang muknaraba matungda ahenba security force ka loinana Imphal East ki SDO amasung masiga mari leinaba lenga ki official singlaktuna eviction adu mapung fana sathakhi mafam adugi miyamna phongdokpagi matung inadi ngasi eviction sathakriba mafam asi teli singna lauksinana ba hotnarakpadagi matam sangna chayna ba thoktuna court case thengnaduna lakhibani adu mapu case asi high court of manipur na chahi asigi January 19 da dismiss tawkhraba matung nauna eviction gi notice tholakpadagi ngasi ayuk eviction adu sathakibani hairi Nemsa kipgen gi mayokta thabak tawbada khemsan lengak tugani mitop khandoksi haiba wahai asi paliba lengak asigi khwaidagi asawba wahaini mitop khandokpagi mahut yelhomi singbu namsinduna thamlaga leiba kaidana bo hotnabada maru oina lauri Deputy Chief Minister Nemsa kipgen gi mayokta thabak tawbada yumnam khemsan lengak tugani haina Campaign for Just and Fair Delimitation Finance Secretary Sunil Karam na phongdokre wafam asi JFD Haureibi apunba maira paibi amadi Haureibi apunba lupna sinduna Haureibi Kangsaibung Community Hall da pangthokiba updating NRC before census ki matangda miyamgi mifam amada mahakna phongdokhi JFD gi Finance Secretary Sunil Karam na makata na hai lamdam asida noma kangdana yumthangnari balebak singdagi Narol da sangsilakliba mitop sing khandoksi haibo wahai asina paliba lengaga sigi khwaidagi asawba wahai oire mitop khandokpa budi lamdam asigi yelhomi singbu namsinduna thamlaga leiba kaidana bo hotnabana hena maru oi lauri haina phongdokhi AT gi thomi sing phaba yaroi haina governor da memorandum pisinkhre Arambai Tengol gi thomi sing phaba yaroi phakiba tengoloi sing athubada thadokadabani haiba yauna tongan tongan ba demand sing yauba memorandum amangasi apunba maira paibi loop ward number 9 kaisamthong kendrana Manipur gi governor Ajay Kumar Bhala da pisinkhre apunba maira paibi loop ward number 9 kaisamthong kendra gi maira paibi singna Arambai Tengol gi thomi sing phaba yaningde phajin khiba Arambai gi thomi sing kudakta thadokadabani haina Tidim lambi gi kaisamthong leimazam lekai dagi lok bhavan tamna rally amaga loinana governor tamna memorandum pisin basat khi adubu rally adu kaisampat junction mapa yorokpada yamlaba security na barricade sizinaduna thatlaga thamkhi loinana maira paibi sing adu gi mathaktagi mioi taru khangalaga governor tamna memorandum pisin ba yahanki loinana mioi sing aduna lok bhavan tamna satuna governor ga unana ba appointment launa ba hotnabada phangdabadagi lok bhavan gi official singi khuthangda memorandum adu pisin khibani governor da memorandum pisin khibadu ga mari leinana apunba maira paibi loop ward number 9 kaisamthong kendra gi secretary Thoksom Chandra Sakhina hai khibada NIA na Arambai Tengol gi thomi sing pha punbagi thabak chathaba asi mama oibi sing ne yaningde NIA na phajin khiba Arambai Tengol gi thomi sing adu athuba matamda condition amata yaudana thadokadabani makha tana Arambai Tengol gi thomi sing phanaba honaroidabani Arambai Tengol asi lining laisol gi damakta tholakhibani adubu kuki narco terrorist singna maitai singi mathakta akanba lan chathaduna yum mai thaba misam kaya hatpadagi Arambai Tengol songthoktuna punamak sing adu mayok nakhibani Arambai Tengol gi isa singna songthoktuna honaramdrabadi maitai sing misi mina kaya hena thoklamgani laibak thibadi hojik lairiba yumnam khemsana lusing balenga asi Kukising gi misang changduna leire Kukising na maitai sing gi mathakta sathakhiba tamthiba mihat mipun amasung crime gi thogdok sing adu da senariba sing adu gi mathakta lengak asina karigumba makhal gi action amata laukhatpa udri Mihat sing asida senariba kuki amata phaba punba taude adubu Arambai Tengol gi kangbu da onsinduna atamnana phaba punbagi thawong chatharakpasi yaningde haikhi tumba watlabadi thamoi gi leina diabetes na singba narakpa yai numit khudingi mioi bana pung taret mapung fana tumba mathau tai habasi pumnamakna khangnaraba wafamni ayamba matamda tumba watlabadi thamoi gi leina diabetes amasung atei makhal kya gi leina ohelakpaga loinana ningsingba ngambagi matik mayai hanthara Noma khaktang tumsit fahodabada pukning wakhal gi fibam da chauna ahongba lai hairi mioi bana tumling aida green fatigue system haina khangnaba hakchang manunggi amotpa sing sengdoknabagi system ama mathau tawi system asina utong da leiba amotpa sing sengdokpaga loinana heart ki mathau ningthina tawhali
tumlingai manungda chemical makhal ama hakchang manungda thadorokpa maramna amotpa pumnamak mapung fana sengdokhanba ngammi karigumba tumba watlabadi amotpa sengdokpagi thabak mapung fana loisinba ngamde hiram asigi matangda report amana hai ayamba matamda tumsit fadaba miyoisingda better amyloid ki sang hengalakpana Alzheimer disease ohelakpa yabagi risk wangkhalai heart ki fibam phana thamba haibasi mapung fana tumbagi makha yamna poli researcher singna national health survey gi data nainaduna yengbada numit khudingi mapung fana tumdrabadi heart ki fibam da chauna akaiba thorai haiba mayek sengna khangba ngamkhi mipung khudingmakna tangai fadana numit khudingi pung 3 tagi tadana tumgadabani tumlingai manungda heart na mathau tawbagi chang hantharai blood pressure nemtharai amasung soksin khraba I utongi fibam mathanta fagalai tumba watlabadi hakchangna blood sugar control tawba ngambagi chang hantharai masina maram oiraga kanagumba miyoi amabu type 2 diabetes nahalakpa yai tumba haibasiga miyoibada aram khorangba phawaliba hormone ga yamna naknaba mari leinei tumba watlabadi hormone makhalama chang wangna thadoroktuna aram khorang chang hengat halli maduna maram oiraga henjinba moongda chasin thaksilli University of California gekeli da sathakhiba study amagi report na hai kanagumba miyoi ama nongmatang oirabasu tumsil phawdrabadi maram irei leitana khoirang khoisauna ba phawhalli mapung fana tumdabana akhanaba hormone ama thadorakpadagi thawong asi ohelakpani chara henbadagi di tumdabana hena hakchangda akaiba thoalli ahing chupa tumdana leiba miyoi sing yu thakpaga manana hakchanggi kayat singda ahongba kaya lai immune system gi mapangal sontharakpana maram oiraga tongan tongan balaina kya marum narai malem gi oina yanaraba wafam sing tha mari dagi tha taragani thoi fawgi manungda leiba angang sing nongmada tangai fadana pung taragani thoi dagi pung taraga taruk fawba tumgadabani chahi taragani pan helaba singna yamdrabada pung 8 tumgadabani hairi